jotonw no lamsogo friends songno tinini update o chung belai kheno important nagi nailai nirok bidino paithak jora nailai tinini update o belai kheno important tongo kwtal job ni bagai tei interview ni bagai tei exam notification omohai rok podre pod tinini update o chung nagi nailai sikang rokon ni rok apply khaijak ngai bono exam ni bagai notification rok tei walk-in interview ni bagai notification tei kwtal job ni bagai notification 10 ta tini notification tongo je private job roni nai tugui tongnai roni bagai bo ani bagai ni rok video no paithak jora nailai je nirokni jate miss na thangya na tei keni rok channel oi jephro krengai tonglai tei video no paithak jora nagi nirok daily channel bai jar propone krengai tonglai ei channel TRIPURA job sing hake daily ni omohai update mangai tongani bagai daily ni update video ongkha jephro ne government job tei private job school college ni update rok nirok nugui manai nge padi sung kaisa kaisa ke nai nailai 10 ta notification written examination for the post of dental technician and dental hygienist under the health and family welfare department government of Tripura is scheduled to be held on 6 December 2024 candidate may kindly visit 26th tabuk je written exam dental technician te dental hygienist ko je apply khainai health and family welfare department ni je sekango thangnayo apply khainai rok nirokni exam ni bagai admit card download khaigi manai 6th December 2024 ro admit tak download khaigi ni rok exam ni bagai achogui manai website of visit khaiga ni bagai inge search khaidi health recruitment.tripura.gov.in website o visit khaidi thai ke bate kaisa website o hadi health.tripura.gov.in website o hake nirokni admit card ok download khaigi manai joto details rok nugui manai o jaga admit card no bo jaga thayong nai tei busuk tarik ong nai bahai rok koita সময় ni simning exam nai bahai rok thung joto details nirok exam admit card ni bisingo no nugui manai te next nalai nai walk-in interview amke walk-in interview rogani bagai application from eligible candidate are invited to attend a walk-in interview for one post of project assistant for recruitment khoroksa walk-in interview ni bagai post no khoroksa tongnai project assistant ni bagai aro ni walk-in interview rogoi manai 5 December 2024 ni 11:30 am o ni chamber principal college of agriculture Tripura o jaga ko ni walk-in interview rogoi manai inke ni reporting time o 9:30 am o thangi sogoi application rok form rok submit khaigai ni 11:30 ni singke interview chengjangnai ni application form no fill up khaigani sikang ni document original o talangai ma thanai tei website o ni college ni website o visit khaigi nai manai eligible criteria rok visit khaigani bagai www.cutripura.ac.in website o ni visit khaike details joto information rok nukui manai details ke nukui manai okay the next nai notification written examination for the post of multi-purpose worker under the health and family welfare department government of Tripura scheduled to be held on 15 December 2024 candidates may kindly visit amongka je sekango apply khainai roni bagai notification multi-purpose mane MPW ni je health and family welfare department ni ko sekang thangnayo apply khainai rok nirokni exam ni bagai date doi rojaka tang nirok exam rogoi manai 15 December 2024 ro inke nirok website o visit khaigai admit card rok download khlagi manai health recruitment.tripura.gov.in website o hadi haikeba health.tripura.gov.in website o hadi je taising ni notification o tongmani bo health ni go ha ma hanai hamke hapane MPW haiko multi purpose ni post ni go je apply khainai rok ge bak bakja tongmani go ni rok admit card rok bo download khlagi manai inke je admit card ni rok nugui manai 30 November 2024 jora ni omo admit card nugui manai age je asang ni sekango admit card rok download khaigi naragani inke belai sanai gete next nali nai daily sales executive chai omongka call center ni bagai je brai rok call center ro samang khaigani wasugoi tonai rongke ni call center ni bagai samang khlagi manai call center er কাজ করার জন্য মহিলা প্রার্থী প্রয়োজন কোয়ালিফিকেশন এইচএস মানে ক্লাস 10 পাস
tei অভিজ্ঞতা tei অনভিজ্ঞতারা মানে যে এক্সপিরিয়েন্স tongnai tei experience freshers tongnai waisa phane samung khlaiyako tongnai বহাইরাवबो ও সামুঙ্গ খলাগি মানে করঙ্গি মানে অ্যাপ্লাই খাইগানি বাগै আবেদন করতে পারবেন মানে নিরক অ্যাপ্লাই খলাগি মানে আপনার বায়োডাটা হোয়াটসঅ্যাপ করুন নিরনি বায়োডাটা হোয়াটসঅ্যাপ রনি নাম্বার খলাগি মানে মোবাইল নাম্বার খা 6909367108 নিরক কন্ট্যাক্ট খালাই মানে তে হোয়াটসঅ্যাপ তেইবো নিরক বায়োডাটা পাঠাগই মানে পুরনো যোগাযোগ খাইগানি ইনকে 10 জেল আশ্রম রোড আশ্রম চমনি নেতাজি শতদল সংঘ ও জায়গাকে থাঙ্গি নিরক মালাগিবো মানাই নিরক এপ্লাই খাইনে হিওয়া সগৈ তনাই রং নিরক হোয়াটসঅ্যাপ বিতে করংদি তে কন্টাক্ট নাম্বার কন্টাক্ট লাগিবো করংলাই আইমেনাই আমকা 10 জেল আশ্রম রোড আশ্রম চমনি নিয়ার শতদল সংঘ ক্লাব ও জায়গাকে থাকাই নিরক মালাগি মানাই করঙ্গানি বাগै হিংগে তে নেক্সট নালিনে কর্মী চাই পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য ন্যূনতম একজন মহিলা মাধ্যমিক পাস সেলসের লোক চাই বিথি দোকানো মেডিসিন দোকানো যে সামং খাইগান ইন্টারেস্ট তনাই রংকা বুড়ি খরকসাও জায়গাকে খলাইগে মানে মাধ্যমিক পাস হঙ্গি তংকে কন্টেক্ট খলাইদি 9436127480 কন্টেক্ট লাগি মানে তে নেক্সট নালিনে employment notification application are invited from the eligible candidate of state domicile of Tripura within the age limit of minimum 18 years and maximum 40 years as on the date of issue of this notification. Upper age limit is relaxation by 5 years for SC/ST candidate for recruitment on contractual basis for the period of 11 months in under mentioned total 13 posts ni UT technician for Department of Anesthesiology at AGMC and GBP Hospital Agartala. The details of requisite posts are given below. Nadi notification among government job ni bagai contractual basis ke post na jangnai post ni bagai 11 मा नि बागै नाजांनाय 18 बছरनि सिमिं 40 बছर अंके ते SC/ST कैंडिडेट रंनि बागै हिंगे 5 year रिलैक्सेशन रजांनाय 40 बছर जरा हिंगे एप्लाई खलागि मानाय मनो एप्लाई खागनि पोस्ट नि बंखा UT टेक्निशियन वैकेंसी वाइज के नाइदिनि र SC नि गो 2 जना ST नि गो 4 जना UR नि गो 7 जना टोटल 13 जना तंनाय हिंगे ते पर मंथ सैलरी रजांनाय 15,000 के एलिजिबल क्राइटेरिया रस जोंनाय हांके 12 पास साइंस नि सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम रंनि तंगुई ते डिग्री UT टेक्नोलॉजी from any recognized university and 6 month internship खलाइजाक हांके ते working experience operation theater रंनि गो ICU and emergency medicine नि गो जे experience तंगि तने रंगे अप्लाई खलागि मानाय उनो UT technician post नि गो knowledge in Bengali, English or Kokborok desirable tongani nangnai o post no apply kagani bagai je interest tongnai rok ke apply khlaidi nirok apply kagani bagai sigang pela apply ma khainai nirok website o hagani bagai visit khlaidi agmc.nic.in website o hake nirok nugui manai hagate omomno apply kagani bagai written test day exam interview rojaknai 3 tarik December ro इंटरव्यू बो नाजांनाय डिटेल्स के सिवानि बागै निर वेबसाइट न विजिट खाइदि ते सिलेक्शन प्रोसेस र रिटन एग्जाम नाय ते बाइबा टेस्ट संनाय हम हाइकेने एक्सपीरियंस ताबनि रनि सिलेक्शन र खलाइजांनाय के पदे हम ऑफलाइन मोड नक थांगै रगानि बागैबो 3 डिसेम्बर 2024 र निरक हमनो एप्लाई खलागि मानाय 10 ता निसिमिं 12 ता अज टाइम होनो निरक ऑफिस थांगैबो एप्लाई खलागि मानाय ऑफिस जागा थाइंखा AGMC ओ ऑफिस थांके निरक एग्जाम नि बागै ते एप्लाई खाइगानि बागै निरक और थांके मालागि मानाय ते नेक्स्ट नालिने Directorate of Skill Development Government of Tripura Department
of Industry and Commerce ITI Road Indranagar Agartala among the skill development go je course khaigani bagai nirokni skill no tei ko sukti sagani bagai amo training ni bagai 3 mas hai training ni bagai nirok khlai manai je training ni program ongkha machine operator assistant plastic recycling omohai ni go 40 jona tei 3 mas ni bagai training sma sernai 8 pass qualification ngai tongnai rok khlai manai tei class 10 pass ngai rok khlai manai ITI tei diploma rok no khlai manai omo counseling nai 3 tarik December ni siming 4 tarik December ro counseling cholenai 10 ta ni siming 5 ta jorang nai tei omno apply khaigani bagai tarik ka 2 tarik December jora cholenai kwbangma nirok post ni go tama ni go apply khaimani nai neletit nirok ni training ni bagai tama khlai manai tei omno nirok apply khaigani bagai email obrono WhatsApp tei brono email ti maro hornai nironi je biodata tongmani no ekaba je nironi document tongmani no nirok joma rok hoi manai broni email ID go nirok pathogi manai cipetatalisd@gmail.com ni rok pathogi manai the next nali finai walk-in interview for visiting guest lecturer amongka walk-in interview ni bagai guest lecture ni bagai a walk-in interview will be held for engagement of visiting guest lecturer in Rabindranath Tagore Mahavidyalaya Vishalgarh in the discipline as per the schedule mentioned below. Walk-in interview rogi manai Rabindra Tagore Mahavidyalaya Vishalgarh nigo fundamental of yoga and meditation ni post nigo interview post ni bagai nirok interview rogi manai 12 ta ni siming ekta jora date ni ke time ke 29 November 2024 opron ni rok walk-in interview thangi rogi manai interview eligible criteria no sangnai hangke tabonai di original document rok matlangnai te self attested xerox copy rok matlangnai te photo rok je nironi je document nangmani rok plain paper kaisa application form no langai mathangnai nironi qualification MPH ni go at least 55% mark ngani nangnai ST roni SC ST PH candidate rok ni bagai te PhD holder rok ni bagai inge 5 years relaxation rojangnai 50% mark inge apply khlai manai priority rojangnai je NET slate PhD holder no inge te diploma yoga ni tongnai te PG diploma yoga tongnai ni work no inge priority rojangnai inge ni rok omono apply khaigani bagai walk-in interview thangi rogi manai 29 November ro 12 ta ni siming 3 ta jora inge ni rok Simon Boy kanate next nali job vacancy অফিসের কাজের জন্য মাধ্যমিক পাস এবং গ্র্যাজুয়েট টেকনিক্যাল অ্যান্ড নন টেকনিক্যাল মেল অ্যান্ড ফিমেল ক্যান্ডিডেট প্রয়োজন অফিসনি সামং খাইগানি বাগৈ মাধ্যমিক তৈ গ্র্যাজুয়েশন পাস খাইজাগৈ তংखे পোস্টনি गो एप्लाई खालागै मानाय टेक्निकल तै नन टेक्निकल पोस्टनि बागै चला तै 4 उमनो सामंनो खालागै मानाय मोबाइल नम्बर रंगै मानाय 7005908262 हायकेबा 7005566728 कन्टेक्ट खालागै मानाय इंटरेस्ट तंके नि रक कन्टेक्ट खालायदि माध्यमिक पास ngै तंनाय तै ग्रेजुएशन खालायनि रक सामंमा यङै तंके नि रक जेनेबा जेफ्रन करङै तंनायदि नि रक आंनो जे मासक साइट गइनो तंगे नि बागै के नेक्स्ट नालि फिनाय Voluntary Health Association of Tripura Vocational Education Center Circuit House Area Post Office Inka Kunjabona Agartala Oro jago ni rok certificate ni bagai Voluntary Health Association ni bakhaktike ni rok na certificate course ni 1 bochor ni bagai ni rok course khlagi manai subject o tongo certificate in early childhood care and education o omoni bagai ni rok course khlagi manai 1 bochor omnok eligible ngani bagai class 10 pass ngani nangnai certificate in community health ni go angke 1 bochor ni bagai
nirok khlaiki belai kheno janai job roni bagai apply khlai thongnai amno nirok khailaidi narke class 10 pass angkene apply khlaigi manai amno bo same bohine tei certificate in care and elderly CCE omohai ni go apply khai omohai nirok course khaine hinke 1 bochor ni nangnai tei bobo madhyamik pass ne certificate in homeopathic dispensing omoni no bo 1 bochor class 10 pass certificate in yoga ni go 6 month 8 pass ni nangnai certificate in ayurvedic therapy for panchakarma technician omoni go apply khaigani bagai training cholenai 1 bochor ni bagai class 12 pass science stream ni ke apply khlagi manai yoga teacher training program ni go 1 bochor ni bagai class 12 pass oro ke science arts nangya joto apply khlagi manai o training ni bagai ngeni rok amono khaigani interest tongke ba 31st December 2024 ni bisingkono apply khlama khlainai boni last date certificate of all course will be given by National Institute of Open Schooling NIOS Ministry of Education Department of India পাঠ্য বিষয়ে সমস্ত কোর্সের শংসাপত্র দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং NIOS ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক অমঙ্গে বনো কাইসা সার্টিফিকেট চালকজাং মানে যে ন্যাশনাল ওপেন স্কুলিং नि बखाक तैके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि बखाक तैके मनो खलाइजां माने ओके बनि एप्लाई खाइगानि बागै निरक लास्ट डेट 31 डिसेम्बर जरा निरक गरंगै माने बनि लास्ट डेट ओके निरक अमनो ऑफिस थाइतिरनो तेवसे जागा थाइसागो Voluntary Health Association of Tripura Vocational Tripura Center Circle House area Circle House thangena nirok apply khlaigani bagai o office address thangai malagi manai then next asang nang sinai tinin update nirok channel by jephro karangai tonglai di ei brong no contact khaigani bagai sorry friends on nirok tewsang contact number no sagai ropinai nirok karangani bagai brok bai brong no nirok karangani bagai mobile number contact lai di 9862106373 contact lai di hai ke bate kaisa 7005323168 hai ke bate kaisa 9774727870 te kaisa ke 7005590446 contact lai di nirok training ni bagai amongka nirok khlai ke belai ke na janai hai bagai nang no khlaidi hin sawo nirok je khaigani interest tongnai rok inge tinini update asang nang sinai nirok channel by jephro karangai tongnai di je masa video no share khalidi inge jotonw hambai